Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li l-arma tal-Partit Nazzjonalista minn dejjem kienet il-verità. Huwa qal li qiegħed fil-politika biex jimxi sewwa, biex jimxi fuq il-meritokrazija. Jien irrid illi fil-politika nimxu sew. Jien nemmen fil-meritokrazija vera. Ħarsa ħafifa lejn infiq tal-gvern preċedenti tindika realtà differenti minn dik li qed jipprova jpinġi Simon Busuttil. Taħt Gvern Nazzjonalista l-kumpanija Europa Research and Consultancy b'Simon Busuttil bħala direttur tħallset aktar minn 1.2 miljun euro. Fl-istess waqt id-ditta tal-avukati Ganado Samut Advocates li fiha kien involut Simon Busuttil ingħatat b'240,000 euro f'konsulenzi b'39,000 minnhom jingħataw b'direct orders. Bħal donnu aljenat minn dak li seħħ taħt il-Gvern Nazzjonalista, Simon Busuttil ma waqafx jitfattajn lejn id-deputati tal-Gvern. Għal-kap tal-Oppożizzjoni huma biss id-deputati nazzjonalisti li kapaċi imexxu l-pajjiż il-qudiem. Nuruhom kif l-affarijiet f'dan il-pajjiż għandhom isiru sew, bis-serjetà. U li l-en minn negattività kontinwa fil-konfront tal-membri tal-Gvern, Simon Busuttil infex fi kliem dispreġġattiv biex jattakka istituzzjonijiet indipendenti tal-pajjiż, fosthom l-Awtorità Maltija l-Iżvilupp u l-Ippjanar. Għandhom bżonn tal-MEPA imorru jiċċekkjaw naqra għajnejhom biex jagħmlu nuċċali.